Robert Lewandowski. Strikeri. Ne, mislim, ja... Igrači koji su pokradeni za Ballon d'Or. Mislim, to je istina, ali ne. Cristiano Ronaldo. Osvojači Golden Boota. Ne. Samuel Eto'o. Skip. Igrači koji su zabili gol u finalu Lige prvaka. Ne. Leva nije zabio final Lige prvaka. Salah. Znači, probajte, uključuje golovi i neki klub. Igrači koji su zabili više od 100 golova za svoj klub. A mislim, tehnički da, ali ne, tražimo protiv tog određenog kluba, za tog igrača i golove. Ajmo. Igrači koji su zabili hat-trick protiv nekog kluba. Ali specifičnije mi treba. Protiv svojeg rivala. Ne, zadnji ti je Emmanuel Adebayor, to vam neće pronaći. Ko je to? Znači, uključuje hat-trick, ali koji klub? Protiv kog kluba? Igrači koji su zabili hat-trick protiv Real Madrida. Ne. Klub. Više nisu bili u tom klubu. Jebem. Kao protiv svog bivšeg kluba. Su zabili šta? Hat-trick. Da, točno.